pai dong, pin. Supa kong kaya. Biasa sampai. Dekem tu orang dari kecil supa kini pun tu rektu kumana. Ewa ko kini baru tu orang kayak parau tu rektu kuda. Orang tu nak aku mah pinjam malah. Mau sampai sih aku jiban. Pin. Supa mana aja yang bilang koma gelinya malu tu pai malu tinggal tu siapa dong mana. Jadi tu siapa tu pan kuda. Kami kalau kap tu dia kumada. Kini baru tu ni parau tu rektu kuda. Ini ungkap turi, ngomong ungkap sih boleh kan? Hei, baik untuk palor pan dulu ampun aja bombil kita. Bagian pondok kan bila tak pondok itu tani giling galah abdung agar kuin geram abdung. Bila palor bang udah kok bila lagi ngeram dulu ampun aja bombil kita.